Masiqhubekela phambili ihlobo sami esithandekayo sibuka iphuzu lokubusiseka kwakho nokwami uma sihambisa lezi ndaba ezinhle ebantwini njengoba kuyona nto incwadi engcwele egcile kuyo incwadi yesambulo njengoba imemezela kakhulu kuzo inkosi Jesu kwesibili. Lapha ke esikhuluma khona ngesambulo nomlayezo waso wokugcina usambulo 14 ngokumfinqa nje bethandekayo. Kukhulunywa lapha ke ngengelosi eyintathu eyokuqala amavesi akhona u6 no7 kwincwadi yesambulo 14 la imemezela khona ingelosi yokuqala umlayezo wokugcina emhlabeni wonke kubo bonke abantu inhlanga zonke abakhile emhlabeni, bese kuzothi ke umnqitho umlayezo ukuthi akasatshwe akhonzwe uNkulunkulu ngoba ezezweni nomhlaba umlayezo wesabatha. Ingelosi yesibili uma siqhubeka sithola ukuthi yona ikhuluma ke kweBhabhiloni nokuthi ke uThixo ubiza abantu bakhe kuba baphume kuyo. Njengoba ke ngingahle ngikuveze ukuthi iBhabhiloni uma ngabe ithi iBhayibheli iwile iveza ukuthi ikhathi ezimbili. Ngizokunika nje isithombe esingekho lesifundweni kodwa engasifundayo nami njengomfundisi wevangeli ukuthi okokuqala kweBhabhiloni kwakulesi sikhathi amakatholika engavumi amareforma ewabuyisela kuNkulunkulu eBhayibhelini kuKristu. Kwakuqala kwasifuneka aphume ke nawo amaRoma aba iBhabhiloni, and then now amaProtestant uma ingasavumi ukuphuma angena isigijimi sikaWilliam Miller ngama-1840s nawo futhi asala eBhabhiloni, kwafuneka kuphunywe futhi kuwo. Insali-ke ingena lapho-ke njengebandla ukuthi makuphunywa-ke yonke lento eyinxushunxushu yokukhonza okudidizelayo bese iba ilo mhlinzeko uNkulunkulu awuhlinzekile ukuthi uma bephuma abantu baphumele khona. Lokho kokubalulekileyo-ke esifuna ukukusho. Then esithathu kengilosi ixwayisa ngalokhu uPaul esilo ukuthi basingalamukeli. Engikuphawulileyo nje ukuthi umuntu uzokhetha bazalwane noma ukukhonza uNkulunkulu noma ukukhonza isilo, ukuphuma eBhabhiloni noma ukumukela inhlupho zalo uma ngabe selijeziswa ekugcineni. Ilokho okubalekile engikuqaphelile kakhulu, nokuthi ke isikhathi esiphila kuso siyo vele iBhabhiloni ngenxa yokwehla kwamazinga okumhlonipha uNkulunkulu nokuhleleka nje makukhonzwa sekuyinto nje ongasayazi kulezwani masekuba kuseyinkonzweni. Kodwa ke okunye sikuphawulile lapha ukuthi uMshumeli 12:13 no14 uma ivala umuntu kaNkulunkulu incwadi yakhe uMshumayeli uSolomoni uyabonisa ukuthi yonke injabulo engaphandle komthetho kaNkulunkulu ayimsiza umuntu. Naye wayetamasile esonweni ngokuhlukana, amakhosikazi, intombi, ukuhlakanipha, imali, ingcebo kumsizanga, kodwa injabulo yomuntu ilapha kwi-10 Commandments ngoba iyona egcina unembeza womuntu uma uyigcinile ukhululekile. Futhi uNkulunkulu uyosaya yonke imisebenzi yethu nemihle nemibi nefihliwe isilahle leyo ebesiyifihlile ingemihle, kanti leyo emihle iyawusikhulula-ke ekugcineni. Ilo ndawana-ke esemqoka okubalulekile nje ukuthi masithele iy'thelo zokuhlonipha uNkulunkulu, zokulunga ngendlela uNkulunkulu afuna siyithele ngayo, nanokuthi-ke sikhumbule usuku lwakhe lesabatha njengoba vele ilona suku olumemezela kahle oluphakamisa kahle uJesu njengomnikazi wezulu nomhlaba nomnikazi wakho konke nomdali nokumele lukhunjulwe usuku lwakhe lesabatha lugcinwe ngcwele Exodus 20:8-11 kanti noGenesis 2:1-3 la liqale khona ngempela-ke isabatha. Usambulo 14:7 ireference yakhe nje ikulona kanye usuku kaNkulunkulu usuku lwesabatha. Siyathola-ke ukuthi uThixo wenza lokugcina-ke ubizo Usambulo 14:8 la ethi abantu bakhe-ke bakithi abaqele phela eBhabhiloni lena ewayo empeleni, kodwa-ke ubizo lakhe laphana kuverse 4 kuSambulo 18. Masakhuluma nje kafushane uverse 1 usitshela ingengelosi ezokuqhamuka inokukhanya okukhulu umhlaba ukhanyisele ekhanyiseni kwengelosi, bese kuba khona amazwi abiza bakaNkulunkulu-ke ukuze bangahlanganyeli-ke nalo iBhabhiloni. Siyaqonda-ke njengabafundi asebenesikhathi bombhalo ukuthi encwadini yesambulo uma kuchazwa nje iBhabhiloni kuchazwa ukukhonza okungokwamanga, ukukhonzwa okugxile emsebenzini yabantu,
kokugxile emasikweni enziwe ngabantu kanye nezimfundiso ezingezamanga, ukuphakamisa umuntu nokulunga kwabantu ngaphezu kokulunga kaKristu ongenasono, ukuchibiyela imfundiso zikaNkulunkulu zemithetho yakhe ngezimfundiso zabantu. iBhabhiloni nje sekuqaleni kwakuyindawo eyabe ingekukhonza izithombe njengoba nelanga lakhonzwa, nezimfundiso ezingezona eziyizo ngendaba yokuthi umuntu kuthiwe akafi, umphefumulo awufi. Yonke leyo mfundiso enjalo ebalekile basiyiqonde singadideki ngayo. Iyabonakalisa ukuthi kwasemandulo iBhabhiloni kwakuyindawo nje yobumnyama. Ngakho-ke nalesi sikhathi-ke uma kumnyama kweyikamoya, obumnyama obukhona bufaniswa neBhabhiloni. Uthi uNkulunkulu-ke kulengana kuSambulo 18 verse 2 and 4 thina kwethu uba siphumeke laphaya siphakamise uJesu oyini oyi-1 indlela leqiniso, okwesibili kokwesithathu nokuphila. Ilokho kubalulekileyo, nokuthi kuSambulo 14 nje ewonke ukhuluma ngokukhonza okubili okuhlukeneyo, kungaba ukukhonza umdali noma ukukhonza isilo. Ileyo ndawana esiyitholayo ke la. Ngakho-ke indaba yesabatha ikhomba ukukhonza uNkulunkulu kwangempela, kanti indaba yesondo isabatha mbumbulu izohamba ihambe besibonisa ukuthi akakhozwa ngempela uThixo. Ingakho abazomhlonipha ekugcineni kwesikhathi kufuneka balishiye isondo babile kulona isabatha, ngoba umbhalo kaNkulunkulu lokho uzokwenza. Sesikhonza-ke uKristu ongumdali noyinkosi yamakhosi nombuso wababusi, sigcina imiyalo kaNkulunkulu, singabangcwele bakhe abasindiswe ngomusa kaNkulunkulu. Sesiyivala-ke isihlobo sami, okubalekile lapha ukuthi uThixo unabantu bakhe, ibandla lakhe ezweni zokugcina elabizwayo njengoba kwabizwa izwe lasendulo uba libe ukukhanya emhlabeni. Lamaqiniso-ke engolweseyintathu wona ahlukanise leli bandla likaNkulunkulu kwamanye amabandla emhlabeni, nokuthi-ke lincine kangakanani noKristu, ngamagama liclose kangakanani noKristu. Uma lenza lokho akushoyo, amaqiniso amangaka esiprofetho awanikwe nje ngephutha, kodwa kuba ingoba uKristu alikhethile ibandla lakhe ukuthi lenze umsebenzi. Liyini ibandla emhlabeni? Liyokukhanya kwezwe. Asambeni sishumele ngalo Kristu kokudaliweyo, ngoba lo mlayezo esuphetheyo ungowesikhathi esiphila kuso, kanti futhi ungumlayezo waphakade, ukusindiswa ukuhlengwa kwabantu kuxhomeke kulo mlayezo lona esikhuluma ngawo. Sengathi-ke uThixo ngasibusa-ke sonke bazalwane, singakhohlwa ukuthi umlayezo omkhulu esinikezwe wona ukuyena uMateyu 24 uverse 14, kanyalo futhi naye uSambulo 14 kusukela kuverse 6 kuya kubani kuya kuverse 12. Lo mavesi asinikeza umlayezo. Singakhohlwa ukuthi besikhuluma nesihloko esikhuluma-ke ngomlayezo okufanele ukuthi sisabelane ngawo, indima nayo ikhanda kuyena uSambulo 14 kuverse 6 no7. Thixo akubuseke ihlobo sami, ngiyakuthanda kanjani. Sesizobuyela emabandleni, sesizoyokhonza level 1 sefikile, mhlawumbe sesongena kahle emabandleni. Inkosi ngathi ngasibusa-ke sonke, isigcine masizokhuleka-ke manje. Siyakhuleka Baba wethu osezulwini, uba ubuso abantwana bakho le nkonzo efanele kubona, nami qobo Nkosini sidle isibuso sakho kanye nabo ngoJesu. Siyakhuleka kuze bephakade. Amen.